Habari ndugu msikilizaji. Ili tuwe karibu na Mungu, lazima nyoyo zetu ziwe safi kama nyoyo za watoto. Mtu au binadamu yoyote, ili moyo wako uwe safi, unatakiwa uwe na moyo kama wa watoto. Unajua watoto wana hekima na akili walizofungwa kujua jambo lolote za ufalme wa Mungu, wakafunguliwa watoto mambo ya ufalme wa Mungu. Unajua mtu unashindwa kuelewa kwamba watoto wanafahamu mambo mengi sana kuhusiana na ufalme wa Mungu, lakini hawana ufunuo wa kuyaongea. Hili ni jambo la msingi sana, na ndio maana tunaambiwa tuwe karibu na Mungu, lazima nyoyo zetu ziwe safi kama nyoyo za watoto. Hivi wewe mtu mzima unanisikiliza mimi, moyo wako una usafi kiasi gani? Je, una usafi kama watoto au upo tofauti na vile unavyofikiria? Sasa hebu tujitahidi kubadilika na tuwe na nyoyo safi kama za watoto. Unajua watoto wengi kwanza wana upendo, wanajali, wana usikivu. Na sisi watu wazima tukiwa na upendo, usikivu, uvumilivu na urafiki ulio bora, na imani, tutakuwa tunaishi vizuri kabisa hapa duniani na hata kwenye ndoa zetu. Asante, usisahau kusubscribe.